uJesu Kristu inkosi. Siyabonga abangcwele bonke emfakazini abafakazile bedumisa uNkulunkulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sisonke ngaphambi kwesikhuleke sivakale noma sibonge ubufakazi bese siyabuyisela uNkulunkulu bese siyaphumula noma sishaya umoya. Ngizocela nje silapha ku-110 noma 110 eCilongweni sibonge uNkulunkulu ngawo nomhlabelelo sidumisa uNkulunkulu. Yeke inhlala ngoba lokhu asenzele kona uNkulunkulu kukhulu. Zincane izibongo zami engambonga ngazo uNkulunkulu, kodwa yena wasitheka ngenani elinqabileyo igazi lenkosi yethu Jesu. Webathandwa yeke inhlala sohlabelelo lomhlabelelo bese sicela ubaba sibuyisele emuva ubaba uMthembu uyena-ke osiyocela yena-ke bese-ke esibongela bese-ke yes esibongela nje ngoba asiyivali sazobuyela kwenye inkosi egameni lenkosi yethu Jesu. Jesu Kristu inkosi. Webathandwa yekihlanhla yokukholwa kuyo Jesu nokuphathwa Yeah.
Baba egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga Baba wethu uNcwele, siyabonga ngakho konke okuhle osenzele khona. Banathi Baba wasilondoloza. Sibonga umusa uNkulunkulu wethu eNcwele ngoba eziningi izinto osenzele zona bezingasifanele. Kodwa ngenxa yothando sithanda ngalo, siqoqile wasiqoqela ndawonye kuba Nkosi sizobona ngokuthi yini ofisa ukuthi siyenze. Sibusiseke njengabantwana bakho, ulondoloze ukuphila kwethu, sigcine izwi lakho enhliziyweni. Yiba nathi Baba sisazoshawa umoya wesikhashana, siyacela ukuthi ube nathi usilondoloze, usigcine ngomusa wakho eNcwele, uJesu Kristu inkosi.